they passed on the torch to the next generation as well. Menteri Badekmi ia katanat cooperation iba komingwan omban henen kasngi ila pli perda ya katayo lekmen jongka All India Cooperative kabahnyau pho hamus im Shangpung West Giant Hills District halor kapang pedeng. Role of Cooperative Marketing India, a $5 trillion economy and sustainable development goals. Kaba penlong da ka office jong u registrar katanat cooperation jong ka sarkar Meghalaya haringkat bat ka Meghalaya Cooperative Apex Bank Limited ka rural finance Meghalaya livelihoods and access to market projects bat ka Meghalaya Basin Management Agency haba ai Jinglehkmen ha kani kasni iba ombon ila kadaw halor ka jingkongsan ban pen klein yaki cooperative movement bat ban pen shlur yakit khot ban treshitom ban pen prekam yaki project jongka sarkar ha ki rukom ki badai Sarkar kepala irap ingin hibur ki bentah. Mana kali last month nakaliang Chief Minister Berdon Borom Jongi Konrad K Sangma dang launch ke scheme gumang ikut ke CM Elevate. Hagani ke scheme ke don ke website ke part pi bapin siubha bane page ngasnyo ke jing kwa ke jing angnur ke jong pi nagata ban pengkiu ya ke kam tourism ban pengkiu ban long pi entrepreneur Kajira